Lijep pozdrav svima, dobrodošli na kanal Zlatna kuhinja. Danas ćemo praviti jedan vrlo fini kolač, a jednostavan za pripremu. Od sastojaka bit će nam potrebno 150 g šećera, karamelizirat ćemo ga i 150 ml vruće vode. 4 jaja, s tim da ćemo odvojiti bjelanjke i žumanjke, 120 g brusnice, 120 g grožđica, 1 prašak za pecivo, 100 g maslaca i 250 g brašna. Prvo ćemo karamelizirati šećer. Sad ćemo dodati vodu, voda mora biti vruća. Vratit ćemo na ringlu da se fino karamela istopi. Evo, karamel se istopio. Sad ćemo preliti u zdjelu. U vruću otopljenu karamelu dodajemo odmah maslac. Da se fino istopi. A jaja nećemo raditi mikserom, samo ćemo ih malo ovako razbiti. Jer nema potrebe. Maslac se lagano topi. Sad dodajemo jaja. Sve fino miješamo. Sad dodajemo grožđice, brusnice. To isto fino izmiješamo. Sad dodajemo brašno i prašak za pecivo. Sad ćemo ovo ostaviti po strani, a izmiksat ćemo bjelanjke u čvrst snijeg. Sad ćemo umiksati bjelanjke u čvrst snijeg.
Sad ćemo postepeno dodavati u ovu prethodnu smjesu. Papir u kalup obavezno stavite, kod mene je ovo standardni kalup 32 sa 11 cm. Sad ćemo ga fino preručiti u kalup. Ja sam rernu već uključila na 180 stepeni i pečemo nekih 45 minuta. S tim da s vremena na vrijeme onako pogledate kroz staklo da vidite je li vam se fino zarumenilo, da vam ne bi slučajno izgorilo. Dragi moji, evo kolača. Pekla sam ga tačno 45 minuta. Izgleda predobro, a ukus je poseban. Ako ga napravite i uvjerit ćete se. Nadam se da će vam se ovaj moj recept svidjeti. Čuvajte se i želim vam svako dobro. Do sljedećeg videa. Ćao!